Imiq atuutiqallaqippuq inuusittinnu timitinullu pimmariulluni. Inuugayanngittugut imirtaqarningippat pirussiat piruttuminillu piruqattaqayanngittununami annoqaapullu aasaqunnaqattaqayangittavun. Imiq pimmariuvut inuusittinnu. Teimaa imittiavammi atuinnaqainnarluni pimmariuvut imirtaqattarta inuttuqakulunnu teikkua pirussasimammata niqittiavallaqinni niqiqattartutit ammalu imittiavammi imiqattartutit niqittiavallaqinni niqiqattartutit imittiavammillu imiqattartutit nunaqarnikuummata nunami inuttuqakulupput assuqorsimangippata tamaani kayanginattaa ikayuqattarlavu inuttuqakuluvu. Ayan nga lang. Ulukilak. Totoo. Halala nga siyo apit. Halatiyo lang nga siyo apo na imagtaktapag ilok daw ilang nga takba. Imagtakakaugan nga. Chilo ko na siyo ko. Utari itok. Imittiavalu nga. Imagtakaugan no. Tito ko na sinihalak ko ko. Aw! Kita nila nga. Utali ka totoo. Takabugot. Ulo ka lang na kumik. Ibiyong ito pali. Kayo taming takayuwing araw ito rin yung ali. Na kumik. Imaktakawing nga. Ay la. Tiliwtsak sa nyalik kugog. Imi nga atutulak palo. Inusutin no. Halo lalat. So, imiapitaman na. Imik Kujuli kong naktuguan lataw. Tili kong naktuguan lataw. Ahilan no aniwasa kong naktugu. Imikat. Kisituinal mo. Katok tupalo mo. Ahila. Tili utyak tanyalik kugot. Ahila. Ano siya? Ay? Ote ako tema. Imitakatan na kasi. Halo na. Tema. Imitakatalaw kasi mayusuli. Tema malik mo. Pinangani. Inwi kaway mo yan hangin. Ahila. Temang imitakakatam ni Kubi. So kasi dilut. Halo, nakautamakaalo yak tuli. Kailangan ko lo. Imahawin ni kaya siguro imitakakatalaw si Mayung. Tama ni imitakaugan no. Tama ni imitakatam na kay. Ahila, temi piunik pa. Ahila. Amma tumakot tasero ka na ako rin. Adiyang imiyang tasero ka na ako rin tumakwa. Imingi kubikuhan niksaw sa mato, sanakan niksaw su. Sanijay kumi. Imiktalakay ko ta. Atu-atakay hakta mo tamakwa. Tamakwa ni kurapi. Adiyang imimaw. Allah tao nga nilami kasi ko pikalo yami nga ausi ko na miyugo inaluluta. Halo na ahila. Ilang na tito ko mo yung pao na tungani. Ulo ka la. Tili nga lalo. Halo na. Tito. Tita haling nga. Titilo talita. Tito. Halo na. Tita haling nga.
tao. Salumatigea kakivavut. Nirluti imam miuta ummata. Ipigitiarea kakavut. Imam miute nirivammata. Imani tuni. Imavik salumatigea kakavut. Umayue nirivammata imam miutani. Niriyangit uvagut timingano pammata. Sanivut igitivimmo igi kattarlugi. Piloaktumite koa autayu. Mavit, kanu sila lekatam mga sila. Sikiniu unam ninga akin milirema imammu anum nikam naktukum mapapuk. Nuvuyat tino tikituni. Nuvuyat masattige mata sikiniu unam ninga nu katagale papu ima. Tema tabal sila lesu nguvu sila. Yeah. There's something that keeps biting. Look, No, it's you over keep there. touching the bottom of the hole. Hey, no. He's putting.
You're on the no. Yeah. You guys should have put it in. Yeah. Put it head first. Put it head first. No, try put it in the other bowl. Yeah. I want you. Someone go get that thingy, my baba, where it takes ice. Don't want to go back now. For some reason. They caught a fish. You're gonna Please go back. Someone take that. We need that. stand next to him. Yeah. This way. Nice. Alright, Jonathan, look here. Oh! Head first, huh? What? David goes down that one. Hey, Takuginai, hanoi pisi. Soko sa puyo si. Asiwakat takisi. Ahayla. Adjulok tawlok sumabisi. Ahayla. Adjulok tunituwag si. Ilitsi. Umoyok tambiningin ni. Ahayla tabba. At talok. Ahayla tuwak titsigunak si. Ahayla Takuginai kuno. Takutawis sigayak tugot. Hanoklo. Tabba tuwak tiwo. info@inuitbroadcasting.ca tabunga tuartis tabunga khasau yakku ahanda tuartis tuartiu takutjauga yaktusi atkahuwega yaktugut Takuginai adilortoga takitsituk tabausi. Hey, Takuginai Takuginai mo. P.O. Box 700, Iqaluit, Nunavut, X0A0H0. 오빠로는 가가서였고 진짜가 갔다 올지 오붕아 Takuginai at inuitbroadcasting.ca